svega namotiviralo me, kao i svakog nasljednika očevog obrta, sve što sam naučio od svog oca želio sam prenijeti i na svoj rad, tako i motivacija, pošto je i on u svom obrtu primao naučnike. Pa od početku uvijek treba naučnika pripremiti za svoje radno mjesto, znači upoznati ga definitivno sa svojim radnim mjestom, upoznati ga sa pravilima, alatom i na kraju krajeva održavanje radnog mjesta čistim. Znači to je prvenstveno bitno da svaki naučnik prilikom dolaska na mjesto za naukovanje mora znati. Sve ono što učenik, konkretno naučnik, nauči u školi po pitanju teorijskog znanja, mora to primjenjivati i u praktičnom dijelu. Istina da naučnici u tim godinama su najosjetljiviji, pokušavamo im pružiti potporu, pokušati im objasniti na lošu stvar koju su napravili ili nešto što nije napravljeno dobro i upozoriti ih da u budućnosti se takve stvari više ne dešavaju. Ja osobno vlasnik sam obrta 18 godina i kroz taj moj obrt je prodefiliralo nekih 15-ak do 18-ak maltene ispada kao jedan naučnik godišnje. A prije, kroz taj obrt, pošto je moj otac bio vlasnik prije, deseci od 82. godine, tako da ne mogu sad točno reći broj, ali deseci naučnika su prodefilirali kroz taj obrt. Samim procesom naukovanja svi obrtnici stvaraju sebi kvalitetnu radnu snagu. Stoga bi poručio svim obrtnicima da u budućnosti prihvaćaju naučnike, da prenašaju svoje kvalitetno znanje na njih i sebi osiguravaju kvalitetnu radnu snagu, jer nema bolje radne snage od samih naučnika koji su prošli proces naukovanja u tim obrtima u kojima bi ih mogli danas sutra zaposliti.